Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mga kiyakasihan sin Allah subhanahu wa ta'ala, mga masubha kasabunalan, mabong siha kabatalan. Alhamdulillah, ang pakuna ubos diungog in dua video hi Julnar Samlani, Ustad Julnar Samlani. Tungod ha pag-explain niya sin hululul hawadis bidatillah. Amoy piya pagsibo niya in akidah hi Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah iban sin Karamiyah. Siyusukat na kanya dahil sin angay, sin bang siya mag-grad, o ka magpatampal, magbukis sin akidah hi Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, ayaw siya kumawa din ha mga kitab, atawakan magnakal, ha mga kitab sin mga ulama. Sa basahon niya ang kitab ni Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, i-explain niya. Din naman hapos nasabot na ito, iwan sa mga video. Sambil ang papaya ngayon tarito at niya himuting tasya, bang niya yaon di mapagawa din ha, kitab ni Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah. Sumukha lang tahato video na ini weron da siya nagsabot, amura in kiyawa na rin, di amuin niyakal niya in kitab, din ha kitab hi Sheikh Khalil Harras, among thesis si Sheikh Khalil Harras, na ang pa mga bisara niya kan si Khalil Harras, di human niya tinanabi siya lang nasinsin. Ini ni baya niya na, sa inshallah, bang aon waktu na to, patarangon na to man kanya. So lang tahabiya yaon, aon pag ianon ko amuin kaptangan, bugto i journal. Uno ko, yari timampal ha, hinaposan sim video niya, yung part 3 sim video niya, yari timampal. Na kamo na mahukom bang biadiin in amanat iban sin kaisa ni amanat ikaron amuin pagpaham sin bisara, amanat pagnakal sin bisara iban sin pagpaham sin bisara, kamo na maghukom habi kanila ini. Sulong ta dungukan niyo in bisara niya iban sin bisara ko amuin piyugtol niya us ang pata kawaon in katibukan simbis sara amun ha video bisara ko amun ha video ko na kauna. Dungukon na to biyayaon in kaptangan hijol na Samlani. Kita amin mabot pa amin qiyamul hawadith hulul hawadith الحوادث لا أول لها فترة ini katan insyaallah. Karena ini insyaallah patubunta itu na to na diungog dia nasin aghi Syekh Muhammad Faiz Al-Madani hakab tangan niya in magi iqad in amu in mamu but in Allah Ta'ala yang nagsifat sifat bago ini akidah kufur, akidah munafik, akidah syaitan nabunnal dia nasin kabaita akidah Ibnu Karram, akidah Ibnu Karram wala biyutin ahli sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So ito niya diungog bisara amun nisbat ni mereka ko. So dungon tay sabang uno im video amun kiyawa niya amun piyugtol niya yari hinapusan sin video na ini. Akida sintaon, akida syaitan, akida larat, akida kufur. So ito na to kita, ito na to ini kiyakitaan. So yung mga timangod, nakawa diungog niyo na in kaptang manamon piyugtol niya, dungukan niyo kuno in katibuukan simbisara ko. Dungukan niyo in katibuukan simbisara ko, bang unoy maksud ko ha, bisara ko ato. O sampan niyo hukuma i journal mambiadin ingat nila magbugto-bugto sing kaptangan. Masa. So pagkain masala ini din hamang terminologi sin mga ahlul kalam. So fay tahatihun mang uning maksud nila. معنى حلول الحوادث بالله تعالى أي قيامها بالله ووجودها فيه عز وجل. معنى سين كلمة terminologi sin mga ahlul kalam hululul hawadits billah
ay makna nilang niya qiyamuha billah. Timindog at tawakan dimurok siya ha. Jatsin Allah Ta'ala tawakan wawujuduha fihi azza wa jalla. Tawakan in aunniya yaun hajatsin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na doon makna niya, doon naka dimurok siya hajatsin Allah Ta'ala. Tamikit timindog hajatsin Allah Ta'ala. At tawakan ini lima mukay hajat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na-explain ta na nakauna, in hawadis, in qadim, sin azali, way panagnaan, way hinapusan. Usbeyon in hadith, au panagnaan, au hinapusan. Tawakan in aun na kiaunahan sin panagnaan. Demikian in sifat azaliya na explain ta kaina, among mga sifat, mayroong panagnaan niya. So, in hadith, di man jari pagsifat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di man jari pagsifat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in hadith. So, asabab biniha terminology, ya kasi mga ahlul kalam, hululul hawadith billah, nagdara siya makna katitipuhan. Nagdara siya makna katitipuhan. May ta. Bangkaw makarungo. Tao imyan. Tawakan iyanon mo lang muhikwan yaon in akida niya tawakan diyari na in hululul hawadis fi datillah. So unay makapalawang usin magdurungog. Sin na-explain na ito, bangunin na sin hadis. In hadis, din ang mga biyapanjari sin Allah Ta'ala, magkabago, magkabalo ba. Kung hikapa mo, ito, nakita niya saitan. Bangka lang ang akida, hikwan niya, unjari na in hululul hawadis bijatillah. At kaya hatiha may mana sin hawadis, in hawadis, manjari pagsifat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala tawakan lumamukay, tawakan mikit, tawakan dumurok hajat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang pakuntara iban sin, sulang iban sin, na-explain na ito, nakauna ito, mana sin kadim, iban sin azali. Pwede ka pa mo, nakida sin tao, nakida saitan, akida larat, akida kufur. Amoy niyan kan nahijul na. Ijulna. Unin akin niya habidyo niya, itakida lang na Imam Ibn Taymiyyah, amun yung piyang hiluhala nila. Sabab sinjari niya in ululul hawadis bidatillah, tawakan tasal sulul hawadis la awwala laha. Ma-explain tara pag-situasi niya. So, intaw makarungog, akida Ibn Taymiyyah lang na saitan, akida sin Wahabi syaitan, may ta. Sabab sin term ang iusan nila, hululul hawadis billah. Na makapamungmong na isin di makapamungmong. Sabi hadto. Isin di makaiyan akida sulang ha, Quran iman hadis. So in kalimat, terminology mga ahlul kalam, asaira, yung Jahmiyah, Maturidiyah, Anakanda Jurnal, nagdara katitipuhan, nagdara hiluhala pa mga manusia. Sabab nag-usal sila sin kalima, nag-usal sila sin lapal amuin, nagdara sin makna fasid, makna baktal. Bangkarungan sin tao, ang pamunisbat patao yun, akida nilang niya, jari niya in hululul hawadis, sajat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, magtuig ko mag-react atau makian kami nakita niya larat. Amoy ni sila in hiluhala. Sila in nagdasin hiluhala pamano siya paumat sa pagpakay nila ini. Alam na mamaksudo ahlut ta'til min hadha al-itlaq. So ito niyo na diungog in kaluakan at tawakan katibuukan simbis sara amuin piugtol Ustad Sheikh Maulana Jolna Samlani
na kamo na ay maghukom kaniya, ipanghinguli ko na sadya kaniya bang biadin in amanat ini amanat ilmiya kanang amanat pagnakal sing kabtangan di ba sing pagpaham sing kabtangan. Mahuli rin doon mga katimanghuran na kami Islam, bumayad na ako kanyo. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.